na mfumo kamili shati zamba na nzini warongozi rangu anjoka wajeshe message shana nzo wishiyezo na nzona beba ndangu weshiyenro nana wandu wadolo wakadotwa na jemu wana jemu sabasha mnabwiza kadoda sefamiza hatu ebala nyinyi mkanda nana fundi Saidi Haruna mafundi wambao wali wasomu sinambanga ni warongozi sabashara kada sefamiza hatu bashara kaurongwa hotsovada bashari ya kaudia emadwamana de serikali ya Komori bashari ya kaurenga mzaza hatu mtukufu mzaze wa hensi ya hatu Madam Ambari Darwesh mzaze hatu wa baraka yakampa makozi ni hansi mkamkaza twabiambi njajwa rais wa hidaule heli ya mpani hansa tabasi hende ya tabashar mnabwiza zamba ngrukaya nganjo kawana harama madziwanu wana haramu de daula Komori de madwama na wahensi hatu wana harama madziwanu nganjo kwa sawa ni Parisa kwa nao ni vanafasi nganjo kwa ni vanafasi ngwa joni wanife hazamba ma message baroni sidwa zaraka ba Komori ngidwa zaraka wa Komori ngidwa zaraka ye hakazichua ndo joka humlinda hazamba kanjuo ndo kaja ne parisiwa ne daula Komori kwa nao ni vanafasi wana harama madziwanu haparisiwa babasa mnezi tizo ngujuweza kamlinda ezi tizo abasi nguzijondo za kamlinda ngujuondo za kazamlinda katsuwa basange made hata ngufo yao ngufo da sinzo murwa hai halafu nyenye mkanda fundi Saidi Haruna ukanda fundi Saidi Haruna ukanda esa karongo hotsovadabu yakambezo yanzawo yakauda zifamiza hatu hata zifamiza hatu ngaba wafanya krizi wondo akau yakadowa deya alhamdulillah kwa Jafa shanga watu wa njia krizi hendi bashara kada zifamiza hatu ngaba njia krizi jusqu'à maintenant yafundi Saidi Haruna ukanda ngamba ruhu somo mana watu ima wambo kabo bebesha kurasi mango ndotro izo kazirano bashari ngo choda zifamiza wangu bashari ngo choda serikali ya Komori kuzia bashari ya hukanda bofundi Saidi Haruna yemetre mzimba wambe we avoka hukanda metro mzimba mimi nanzumneleze mi parce que mitolewa hata ba Komori fundi Saidi Haruna Metro Mzimba Facebook FM journaliste Obedi Mshangama ye famille ya bashari yabanda bomunzo mdombo kabashara fungulu emana bashara mwaka uona ke mwana hanyu de mwana hanyu mwamzaya mwana hanyu mwamzaya ya kadaze pamiza hatu mwana hanyu mwamzaya ya karongwa hotsovada abu ya kabezo ya kahanza abu ya ka Tanzania yemkanda emana matujwa mambo kayo bashari kuranse bango tsongo fungwa bashari mnabu itikuzia bango josonga rilagwa hunu mjini kuratso da hode madoma na wahensini kuratso hoda mtata hatu matemambari ba yewo bashari kuzia emanamu nye famia bashari matujwende mamrongoza mana matunjwa mamrongoza za barindi shale leo nge prison nge mwade ifafungulu abanga tutu haba bangi nge prison Yemkanda, vous étiez où? Mzungambo Kaya, la mort, le médecin après la mort, voilà, il a fait ça, le médecin après la mort, et ça a fou, zintiza mangasina simwa ban kabashari, yensiondo mahakama, bisila dabila ya raru, hende, kajaka ushinda, yabu ya henda, ye kansi yefanya 2 minutes kansi 2 minutes juha yabu ya juha ndo mshanani ngasina sisa setima bana na mwishene message na titwa bana bakomori titwa message mbili tizama beshangi madi hata ngufo bashari haundo hata ngamina manama ulo prison abagu jonera photo da hageze nsuzino mauda ndo litale photo mwone heli bashari mnabuzela li mwone parce que zini za kazilinda na tena Muhamedi Shabani wakanda na tena wadiwasa ba nganzo ya tohola
Garanzo ya tolwa wadiwaza ye mkanda yana tunyi mjibu ile swala ile mkanda hu halafu tio no foto tsalino na muone tabia tazino wadambo halafu akensi si haki bange mwadi banu sisi mesilamu wana mane silamu yoti haki basi mesilamu yo na mangalele foto malifanya harima mtaza hatu madamu ambari darua shabasa waindo lambuzila dembuzi ya mazamuni ya lolo mjini hatu sabule dahula karenge mbuzi ya mazamuni inu na mangaleba komori